Dobrodošli u još jedan vlog. Danas je jako lep sunčan dan, mada prognoza je najavljivala kišu, malo i vetar, ali eto, u planini se lako menja vreme. Trenutno se nalazimo u najvećem, a možda i najlepšem nacionalnom parku Srbije, to je Đerdap. Ovo je otprilike početak staze, pravila ponašanja. Zabranjeno je bilo kakvo branje bilja, flore, vika, kampovanje, a naravno bacanje smeća takođe. To bi tako trebalo biti svuda, ne samo u nacionalnim parkovima. Prvi deo staze vodi kolski put, otprilike do one šumske kućice tamo nadomak Vidikovca Ploče, u dužini od nekih 3 km. Potom ću ući u jednu šumsku prelepu stazu i onda dalje ka Velikom Štrpcu. Očekuje me nekih 700 metara visinske razlike. Penjem se sa nivoa Dunava koji je nekih možda 60 metara, 100 najviše. I do tog jednog rečnjačkog vertikalnog odseka koji je tu iznad. Dakle, danas Vidikovac Ploče i Štrbac. Idemo polako. Jedno od glavnih raskršća ovdje na stazi je ova šumska kućica u kojoj uglavnom obitavaju, dežure, da kažem, rendžeri nacionalnog parka. Tu ih možete često sresti na početku staze ili ovde. Malo bi sam ih pitao još, cena ulaza u nacionalni park je negde oko 280-290 dinara po osobi, a za veće grupice, za 10-ak i više ljudi, je obavezan vodič nacionalnog parka koji se plaća negde oko 5800-900 dinara. I prethodno bi trebalo za veće grupe da se najavi dolazak nacionalnom parku u vidu maila. Tako da ovde raskršće za ovaj kolski put se uključuje na šumsku stazu i vodi ka Velikom Štrpcu. Levo nešto malo duže, odavde nekih, ja ne znam tačno koliko, otprilike oko 4,5 km ima odavde, nešto više do Malog Štrpca. Mali Štrbac je levo. Za one koji su kondicionalno spremni, postoji varijanta da se obiđu i oba vrha. Znači sve ukupno za Štrbac treba 15,5 i ovamo oko 8, pa jedno 23 km ukupno sigurno za oba vrha. I plus postoji varijanta ovde na nekih 500 metara odavde, malo manje desno se skreće za Vidikovac Ploče. Odavde je od kolskog puta udaljeno oko 800 metara. Tako da mogu eto čak 3 lepa Vidikovca da se obiđu. Malo informacija o Štrpcu, najviše vrh Miroča. I kako piše, kraška formacija eksponiranih stena koja na Dunavu ima po više stotina metara visoke stenske odseke. Zbog prirodnih retkosti i vrednosti područje Velikog i Malog Štrpca je u prvom stepenu zaštite. Eto, malo zanimljivosti. Kako lepota. Stvarno pravi nacionalni park. Stanište brojnih životinjskih vrsta poput risa, vuka, medveda, divljih svinja, ali i divokoza, brojnih endemskih biljnih vrsta poput tise. Stazica je lepa, uspon skoro pa konstantan. Idem još nekih 4 km otprilike. Nakon 2 sata otprilike, malo manje, 1 sat i 50.
do onako solidnog tempa. Nadomak vrh. I onda kao nagrada za znoj i trud, ovako nešto. Bum! Wow, kakav pogled. Ovdje sam bio na početku svog planinarskog staža pre jedno 5-6 godina, ali je duvao jak vetar, tako da nisam mogao da uživam baš lepo na Tenane, a sada bez tračka vetra. Jedan od najljepših delova toka Dunava, ako ne i najljepši. Đerdapska klisura, najveća klisura probojnica u Evropi. Kompozitna klisura. Idu red klisure, red kotline, pa opet klisura kotlina. Ide Sipska kotlina, pa Kazani, Milanovačka kotlina, Gospođin vir, Golubačka kotlina. Najdublji deo toka Dunava, oko 90 metara, Mali Kazan i najuži. Varira otprilike širina, negde oko 150-160 metara, pa negde do možda 200, zavisi od nivoa jezera, Đerdapskog jezera. Od dole Veliki Kazan, Vidikovac Ploče, pošao otprilike sa magistrale, uhvatio kolski put, stazu, šumsku, greben i do ovde, tačno 7,6 km. U daljini Mali Štrbac, preko puta rumunska strana, rumunska obala, Čukaru Mare, jako lep vrh. Tamo u daljini Milanovac. Pogled fenomenalan. Staza prilagođena maltene svim uzrastima. Onako, kondicionalno, solidno zahtevna. Ali zaista prelepo. U daljini Karpati, rumunsko prostranstvo. Jako lepa planina Miloč, prepuna speleoloških objekata. Jedne od najdubljih jama su upravo ovdje. I nacionalni park Đerdap. Jedno zaista divlje i netaknuto prostranstvo koje vredi da se posjeti. Ovde u nizu ima puno tih nekih vrhova. Tamo prema Kladovu postoji Dževrinski kamen, jako zanimljiv vidikovac koji još uvijek nisam vidio. Ono zatim Kovilovo, Boljetinsko brdo, Sokolovac, Venac i tako dalje. Stvarno puno lepih mesta ovde u okolini. A od 2020. ovo postoji geopark, jedini geopark Srbije koji je pripao porodici svetskih geoparkova po zaštitom UNESCO-a. A uslov da se dobije tako neki status je jedno geološko, kulturno-istorijsko naslijeđe koje Đerdap svakako ima. Tako da je uži deo parka dobio proširenje na vodopad Blederije, valja prerast kanjon reke Zamne i prerasti reke Vratne. Ovde uživam i polako natrag, sam kasno krenuo. Veliki pozdrav.